Ako dođete u Sjenicu, najpre ćete uživati u nepreglednim pešterskim prostranstvima, potom u najboljoj hrani, a poslednjih godina i u zimskim sportovima. Ovo je ski centar Žari. Ski centar se sastoji iz 3 staze. Jedna je bijatlonska tamo staza, ovdje imamo veliku alpsku stazu, tamo desno je manja alpska staza. Ova velika se sastoji od 800 metara, mala je malo kraća, ali primaju dosta skijaša, može baš dobar kapacitet, kao i što vidite, dosta ljudi ima. Ovdje je zagarantovan provod bez obzira na godine. Staze su prilagođene gotovo svima. Ovdje se pripremaju najbolji nordici i bijatlonci, ali da stanu na skije pripremaju i druge. Učim djecu, starije, svi mogu da dođu i da nauče da skijaju i da uživaju. Nije. S par koraka možemo neku osnovu da naučimo i to je to. I kažu da je ova staza super za početnike. Odlično, imamo baš stazu i za malu decu, i za starije, i strmu stazu, sve imamo, sve uslove imamo za idealno skijanje. Definitivno, ovo je najjeftinije skijalište u Srbiji. Potrebno je platiti samo dnevni ili poludnevni ski pas. Za odrasle dnevni ski pas je 1000 dinara, poludnevni 700, za decu je 700 celodnevni, poludnevni 500 i tubing staza tamo mala za najmlađe posetioca, ona iznosi 200 dinara za ceo dan. Hiljade poruka sam dobio gde, šta, kako, nikad nisu ljudi čuli, nigde nisu ni mogli da nađu na internetu osim tih mojih snimaka i verujte mi, osim okolnih gradova, Sjenice, Pazara, Tutina i Prijepolja, sad je sve više ljudi iz Beograda, iz Novog Sada, iz unutrašnjosti Srbije počelo da dolazi u ove krajeve. Ove veće turističke agencije su krenule sa promovisanjem ovog ovde dela, tako da eto sad stvarno ski centar dobija na svojoj važnosti. Hvala Bogu, sve više i više ljudi dolazi. Provod ekstra, samo je malo staza danas teška. Zašto? Pa, iskopala se, nije palo novog snijega, nije utabana i onda je teško za skijanje. A prethodnih dana kako je bilo, jeste dolazili? Prelijepo je bilo stvarno. Još uvijek nije to razvijeno kao u drugim centrima, ali prvi put ovdje definitivno zadovoljan, usluga i cena totalno odgovara. Svima? Pa svima, pristupačno je skroz, a možda i više lepo nego što je pristupačno. Na skijalištu se može iznajmiti i oprema, tako da ni za to brige nema. Pa imamo kompletnu opremu što se tiče, znači imaju pancerice, uz kompletnu opremu i pancerice, ima štapovi i skije. Za decu to košta 700 dinara, za odrasli 1000 dinara, tako da eto šta znam. Dolaze se skijaši? Pa dolaze dosta iz Pazara, iz Tutina, ovdje iz Sjenice, okolnih tih mesta, Ivanjice, Varoši.